Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kako ste mi i dobar dan svima. Evo ljudi, ja na jednoj prelijepoj lokaciji u šumi iznad Višnjice. Pogledajte tu ljepotu, ljudi moji. Što sam ja došao ovdje, a to je da probam nešto što sam dobio na poklon od svojih roditelja. Znači, meni su moji roditelji tako iznenadili jučer, to nisam ni zamišljao, niti sam vjerovao. Ali znaju da imam želju za tim već dugo vremena i eto, kupili su mi to i podarili. Zdela, či mene zdelali mi. Materijed, ja ruski pričam. Naštimali su mi to iznenađenje, jedno što mi je se svidjelo. I eto sad sam došao ovdje u šumu da to probam, da vidim kako ide i sve to. Ja sam ostao zaprepašćen u pozitivnom smislu, jer nikad ništa bolje nisam imao. Ovo mi je jedan od najdražih poklona i sigurno ću ga čuvat i sređivat, šminkat, da to bude tip top. Ljudi, meni su moji roditelji poklonili kvada od 250 kubika, znači s papirima, ima i papire, znači sve. Pogledajte ovu ljepotu. Pogledajte ovu, ljudi. Sad sam došao u šumu da probam i ja sam ne znam, prezadovoljan. Sad ćemo ga probati upaliti. Ljudi, znači, auspuh, šta da vam kažem kad znate već sve. Mislim, ko se razumije u motore zna šta je i auspuh. Tako da, nešto prelijepo, ja sam došao ovdje u šumu, eto, da ga probamo i po šumi, jel? Meni je jedno divno iskustvo na njemu, tako da ljudi moji, ja se nadam da će ovo biti jedan dobar video. Sad ćemo da krenemo prema kući polako, jer ne smijem, ovo je sve sad bilo uzbrdo, sad idemo nizbrdo. Tako da ćemo snimat taj polazak, odlazak kući i vidjet ćemo šta kako. Ljudi, uz motor smo dobili rukavice. Kaže mama da ti nije sine zima. Mama, ovim putem te pozdravljam. Ja sam sretan. Ajmo, dable. Idemo sad prema selu pa da vidimo šta i kako. Tamo i dole. Ćemo dole, ajde. O, jes teško, ja radim. Aha.
isključiti. Odličan je motor, ljudi. Ja se još jednom zahvaljivam svojim roditeljima što su mi ovo poklonili. Obišli smo jako dobru lokaciju. Išli smo gore u šumu, baš gdje je brdo, gdje su kamenje, gdje su žile. Izašao je normalno, čak isto da nema niko na njemu. Znači, hvala velika i nadam se da ste uživali u ovom mom videu. Eto.